Soma Biblia ni shirika linalojihusisha na usambazaji wa Biblia na vitabu mbalimbali vya Kikristo. Mpaka sasa Soma Biblia tuna matawi 5 nchini Tanzania, na haya matawi yanategemea kupokea kutoka Main Store Dar es Salaam. Mpaka sasa hivi tunakuwa na nafasi ndogo, ukiangalia flow iliyokuwepo ya vitabu kutoka nchini na vitabu vingine ambavyo tunapokea kutoka nje ya nchi. Nafasi yetu kwa Main Store Dar es Salaam imekuwa ndogo. Kwa mfano, sasa hivi tunategemea kupokea kalenda, tunategemea kupokea trays kutoka USA, zingine kutoka India, lakini pia tunategemea kupokea container, ambapo ukiangalia nafasi iliyoko ni ndogo sana. Tunatamani kupata store ambayo itatusaidia kuwa na nafasi ya kutosha, lakini pia ambayo itasupport vifaa vya ubebaji kuwepo ndani ya store. Ukilinganisha na store tulionayo sasa hivi, haisapoti vifaa vya ubebaji, kwa tunalazimika kubeba kwa mikono ya kwetu. Tunatamani kupata store ambayo itatusupport katika nafasi, lakini pia katika kuruhusu ubebaji wa vifaa kuwepo store, ili tuweze kufanya kazi yetu njema na kwa uaminifu. Så har vi tegningerne til den nye Soma Biblia-bygning klar. Tanken er at brække den gamle missionærbolig her bag mig ned, og så bygge en ny bygning på 600 kvadratmeter, som kommer til at indeholde primært lager til Soma Biblia. Det bliver sådan, at de 2 nederste etager vil være lager til Soma Biblia, og der vil blive mulighed for at køre en lastbil direkte ind til bygningen, så bøgerne kan komme direkte fra en lastbil ind i den nye bygning. Den øverste etage er planlagt 2 boliger, en familiebolig og en volontørbolig, og så skal der laves et nødlokale til brug for både Soma Biblia og LM med plads til ca. 50 personer. Vi skal jo have bygget i hele det her område også, så alt det her gamle værksted og lager og hundehus osv., det skal fjernes, så der bliver fyldt med bygning her også.